chung in chung's television jana bamugaita twanway asai pupha bujang lu napatai tingsa nai Wednesday twang local daily newspaper kansak tong kabisumi chong me goin ko panda longne lerem ko Tamenglong Times ko kumni lawe NSCN IM rui sakamai gitu Nagaland rui 14 August nun Independence Day ngai puni mihai rui 16 May 1951 nung Nagamai chuntina Nagamai rui India khoni Burma khoni bamlage tumaitai lian tunge kuma India tuang election ni lon kanai boycott su kanai asai hai none ko student nun oza nun khatni district administration le zonal education office kariuna district complex ko hargar tiranga campaign khatni rally mu leng kante mimung terui national flag jai thaulana kandita injen me chun tinai kange Kaluan 78 tang mai Naga Independence Day 14 August 2024 Wednesday nung ngai nimi khawai Tamenglong Town khawai dukanun temporary suna 10 AM to 12 PM dakko imbang lo dikhang organization committee rui ti thai pathen the Kukizo community ko daileng mai tribe thadau mai sarai khansak dai Nepal ko gwangkhang invite sulana parila khang nimba me tuna chief minister Environ Singh rui dulanai sakanthe Tamenglong bazaar cheng hai tidai pat khang rui tuna drain hai ni katin kazat nai hai kasiem khang bam tong the mai drain area ko hai puinun rui gan in zone puanna chuan rap bam hai jang rui police nun rui tat rai pat khang PS system ko rui ni sign daw rap bam tong the Patriots Day mung nai kan mai ko chief minister Environ Singh rui sign daw kan mai kitu state ko dilung mai nun hai ka kan ting sang na chuin jak na longong ko ne tiki communal tuang ngamui gai kan mai ta su kasi khang su the tu na sa kan the Union Home Minister rui Indo Myanmar border Manipur Arunachal ko fencing rak bam mai hai katum na kai khang sagong the tu na Manipur BJP MLA Rajkumar Imo Singh rui indau kan the Senior Advocate Colin Gonsalves rui International Women's Day 2024 tuang speech ko Manipur tuang la lu hai Manipur High Court order kori patkan tuange tuna sakan mai latbam ta nuni mai dauna All Manipur Bar Association rui sit in protest Jairap Court Complex Uripok Imphal West District ko asai August 14 ko hokuni tuna ti thai kan the Imphal West District Didim Road ko mailun thai mai nun rui sentiman su mai gai ku ba mai lung ko business hu ba mai nun rui nuni mai dauna commercial activities kwai inta kan the Manipur Pradesh Congress Committee President K Megachandra Thelaina Assembly Speaker rui Manipur Crisis lamkho debate su khang proposal ti hu mai kho nulom mai jang workout su tuange tuna sakane 1981 tuang tanbao mai heroes nun khang sakhwang lo mai tan tai sengjai lona tatkai kan the The People Chronicles ko kumna hilawame Patriots Day mung dolanai pupha bu jang luk thum din nei nung Governor Laxman Prasad Acharya khatni CMBN Singh ruina Anglo-Manipuri War 1981 tuang tanbao mai heroes nun khang sakhwang long mai tan tai sengjai lona tatkai kan the Buru na padai hena Manipuri ko kile mai tai kakho latlu pa na bam mai lam hai zawlo khang chujang mai phunggong lo khang khwairamban nupi kaithel sinpham amadi saktam kanbi lup ruina governor ko sakan the Congress Legislature Party tuang leader Okram Ibobi ruina sakan mai kitu district akan kasiem lo kan mai tai kamai ruina chief minister phumbam mai kan kho kasiem lo patuange mansai goi khang gai mai khang de political advances khang ramage Luan 75 tang mai ban mohosab bangkho dolanung pupha bujang lu nakthum di nai hai Taubul Gram Panchayat Administration le Bisnupur District Program Coordinator kani Nambul City Block le Kariulana kamung khachuna Panchayat lek Taubul kho thimbang ninglo bai kan the Hamas tuang Armed Wings Al-Qassam Brigade suina Gaza kho kaniu tuang Merina Israel mai hostage akhat suai kan the kanari kabiwa me tuna ti thai Kamai suna ting nei lam ni thai long me chang mai 30 degree to 21 degree Celsius nai mikrina 4:50 AM to 5:52 PM gan kho muang ting prai nai puni jimang muang ting rai nai moi asai tong kabi sumicham khawai loi rau the chawna bam goita thongku the